Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 сентябрь 2021 жыл. Куршап айылында тойдобуз. Куршап айылында тойдун салттары кандай болду экен? Буюрса биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан каналга катталып, лайк басып, колдоп туруңуздар. Албетте эң эле биринчи кыргыздын салтында бата. Bağыңарды берсин Кудайым. Жолуңарды берсин Кудайым. Жолуңарды ачсын. Жакшы максат менен ойноп келдиңер. Бактылуу болгула. Эштер бәріне. Мына досуңар улуктап бактылуу болсун. Багым берсин Кудайым. Майли. Жолуңарды берсин. Жакшы ойноп барып, жакшы ойноп барып келгиле. Эки жаш бактылуу болсун, тынччылык, аманчылык болсун, ден соолук болсун. Жолдошуңар кызыр, жолуңар чыдыр болсун. Мына ушундай батаны алып, эми кыздын үйүнө буюрса жөнөдүк. Мына ошентип кыздын үйүнө да жөнөдүк. Кыргыз салтында борсокту ушундай сармайга малып, күйөөлдөрдүн ар бирине ушинтип жеңелери жедирип чыгат. Kaçap çıktınız önce? Cenge kaçap çıktınız? Hazır kızın cengeleri üç şamat gelip kıyılan şöyle de hazır şöyle talk olup kadar. Bu da bir sal. Kaylan falan. Kıyılan çürü al. Şimdi geçiyorlar. Süylөгөндө сөзү болгон, күйөө балдай жат болбостойн, өз уулдай өзү болгон Улукбек мырзага достордон бир кол чабуулар. Кандай ушул күйөөлдөр киргендерде бирөөш ишке кандай пайым жасалып, билем менен
Andan keyin de Kırgız saltı boyunça şul bata dagı. Bak versin, de soğuk versin, uzun ömür versin. Bizim kızımız barkan yerde baktırıp alaylı olsun. Bizim kızımız ayakta kız olsun, kuyuğa bizi ul olsun ha. Daim akırmaşkan kolları büyük olsun, asmanlar açık, gelecekleri ten olsun. Baktı alaylı olsun, kuda kalsa bir yerden gün şimalda 5 toylara geliyor. Andan keyin şul Sırıp salı saltı dagı. Sırıp salıdan keyin kuyular göңүнөн çağırıp şu teyini çağırıp berет. Göңүнөн çağırıp. Başka da olsa bu yat bulamaz. Sultan tutuyor da. Ne az da o sırğa. Nafşitip kızды bekitken жерден башка үйдөн таап чыгып күйөөалдар андан кийин ошол жана кыздын үйүнө кайра алып барып ошол жерден дагы салттар уланат буюрса. Жарыша болса, келиңдер өкөнө биде кийгизиңиздер. Музыка берип коебуз, кичине музыка. Азыр ушул сарпай кийүүсү салт болуп жатат. Негизи күйөө ала тарап кыз тарап күйөө алар тарапка сарпай алып берип, мына ушинтип бири-бирине кийгизип, сарпай кийүүсү салты болуп ушул саналат. Сарпайлар кут болсун деп азыр сарпай кийилип бүткөндөн кийин күйөө алдарга ушу келиндерге ушинтип кыстырмайларын дагы кыстырып көңүлдөн чыкканын карматып өзүнүн ушундай кызыктуу болот. Азыр уже мына кыстырмай. Биринчилер чыкты, күйөө алага келип. Келиңиздер сарпай көрүнүн баштабыз сенинче Көрдүңүз өзүмө бересиз. Анан кийин жаштарга ортап беребиз. Көңүлү болсун. Жаштар бактылуу болсун. Бактылуу болсун. Namna jegesi. Okşayın, kendi okşayın. Dostlar kedeksiz dedi. Андай. Ver. Hayırlı sosyal alalım. Ayta koşup çıkarttık. Ben salayım mı? Ne? Пайдасына болот. Азыр күйөөалдар себет сатып алат. Sevetinizi satıyorsunuz mu? Birine sadaka verin de. Ürünü alın da akşam. Soyuş ошондой көне. Sevetle kaç aksa yatım ardını vereyim. Siz bir de biznes koyun. Koyun. Alın dedi. Oldu koyun. Alın yapar. Разы алабы? Oldu. Gülüp dur al koyun. Жакшы болду мына. Караң. Жылмайып тур ал коюң шуга. 5 so'mga tashlab berdim. Алса бер. Болду. Razı ol. 100 so'm oldu. 2500 sağamcı. Болду мына разы. Ya bayda. Algıla gitti ya gidelim. Төгүргүлө. Bu senin nasılsın? Экөө бир кетти. Себетті сатты болды. Садагасы. Naile şu Burulay kızım şu balanın adı kim? Yuvalan. Ulukbek okumar baktılı olgula. Omurlar uzun olsun, el soluğuna çın olsun. Balalı çakalı olgula. Karmaşkan olgula, tüvelükle karmaşkula. Şu yerdir kadarında sak salamat oynap kulu şu baktılı yaşlardan olgula. Şunu dileyiz biz baktılı olgula. Rahmat. Gelingizler, жаштар ишкери кириңиздер, сиздер үчүн жайылган дасторкондон орун алыңыздар. Убакыттан туруп эле туугандар.
Geliniz, екі жастың белінде құрбайларыңыз, ақсақалдардан баталауындағы екі жасты тұрмыс сапарына ұзатауға. Geliniz, hoş bulduk. Namaza geliniz. Ulukbek, ömürümüzün olsun, insonun açın olsun, danarı, geleceğe açık olsun. Vaktılı, talaylı olgular, odalı olgular, uzak yaşarlar. Yolun marşıdır olup, vaktılı olgular. Rahmat, gelin kapasızlığı bata veriniz, alakan cahit 2 yaştағы sizde nevелері olsun, uğurlu kızlı olsun ha. Tuğanlar Kırgızstanda kança ülkede var, anın sanın tak bildeyimin, oşol ülkeleri katarına bugün Ulukbek dep, Burulay dep, bugün Baktuğu bir ülkede koşup oturat. Bir kolçağı koğustardagi apağız bata versin, aman daşlara olsatmayın ha. Geliniz. Burulay menen Ulukbek baktulu olgula balam. Talaylı olgula, ırıskulu olgula, imanlı olgula, birine birin tilini algan jakşı daşlardan olgula. Balalı çakalı olgula, hiç neseden kem bolmogula. Daima şu bağlar baktada açılır, 2 jakты ten karagan algırgı daşlardan bolgula. Şunu tileyim ben. Olmayın ha, geliniz anda 2 yaşlı turmuş saparına uzatamızdagı şampanlar atılsın, 2 yaş baktuğu olsun. Şampan. Hurmаттагылар, мына ушундай Кыргызстанда Куршап айылына тагыраак салттары мына ушундай. Ушул жакшы көрүп, комментарийга жакшы куттуктоолорду жазып калтырыңыздар. Тынччылыкта, амандыкта болуңуздар.